Bantwana bakaNkulunkulu siphambi komnikazi unyazi lwezulu. Akukho kunye sikwaziyo umuntu uyekhuluma kahle ngekwabo. Ikwabo ilapho nje wakhona ilapha sifuthi khona. Nami ngizokhuluma ngekwethu lalapha ebuhleni kayibongosi. Sengathi ke uNkulunkulu angaba ngakimi ungangishiye Jehova. Ungonakala umsebenzi wakho ngami. Baningi ngabanye abantu abangamagagu. Kukhona abanye abantu abahamba kancane. Nami ngiphiwe lokho ngiphiwe khona. Sidlile inkonzo enhle ekseni. Badala bakaNkulunkulu sabusiseka ngayo kangazi manje. Ngicela kodwa ingabi nophelepele. Ingabababili abantu bakaNkulunkulu. Sibonga inhlanhla simakade umhle ukubona leli sabatha lanamuhla. Kulenyanga kulonyaka. Ebesingasazi ukuthi uNkulunkulu wethu usiyo uyisihlangana kanjani. Sikudumise uphambi kwethu phakathi kwethu. Sibonga inhlanhla enkulu namhlanje uthe uma umkhumbi wasezulwini uqala usombuluka wakhumbula izwe lesilo wawena uthukela wezakubo abantwana bakho. Singathi ke uNkulunkulu akasipha inhliziyo nesandla zokukhangeza isibusiso esiqhamuka ezulwini. Ngizocela mhlamba amavesi amabili lapha ku 180. Ozani nonke sisi nasizwe silibasiwe.
siyabonga abantwana bakaNkulunkulu ukungelekelela uma khona ngabheka lapha eBhayibhelini ake ngifundele incwadi kaJohane wesithathu indima ka11 Manazaretha mahleka uNkulunkulu siyabonga siswele imlomo yokubonga uNkulunkulu ukusikhumbula wakhumbula okhokho bethu namakhosi ethu namhlanje waphakathi kwalomuzi besingasazi ukuthi lolu dumo siyobuye silibone nini siluzwe nini luthema lungena lolu dumo okuthanga abantwana bakaNkulunkulu kwafika inyembezi mangibona amakhosazana ebika umntwana ethi nangumntwana zagcwala amehlo ukuyima ngoba ngazange ukuthi konje isizulu lisifanele funda mntwana John 3 verse 11 Ngiqinisile ngithi kuwe ethi ngiqinisile ngithi kuwe siyokusho esikwaziyo nesikubonile siqinise kodwa ke anibamukela ukuqinisa kwethu abantu abangekho lapha bakumukela uqiniso kwamaNazaretha ukuthi uNkulunkulu uthi uma nginitshelile kusemhlabeni ithi manginitshela izindaba zasemhlabeni ningakholwa abantu bengasikholwa ningakholwa qhubeka niyakholwa kanjani niyakholwa kanjani ke uma nginitshela okusezulwini ayibonge Nkosi amen Manazaretha amahle ngiqonde nje ukuthi sizokusho esikwaziyo nesikubonile ngolunye usuku kulomuzi waseJudiya ngijwayeleke ukuthi mangingapha ngakithi ngithi abantu ababokhumbula ukuthi alikwazi kuba khona inamuhla izolo kade lingekho ngiqale kube khona izolo bese bakhona namhlanje abantu abadala babethi la ikhaya kugijinywa siyacela nisibekezelele sinitshele kwezolo ngoba beningekho bese nihamba kahle naniyathi izolo bekwenziwani noma bekuthiwani noma bekukhulunywa kanjani noma bekuhanjwa kanjani ngolunye usuku bantwana bokukhoza uNkulunkulu abanye bethu hayi ngoba sibeya naba basazi ukuthi ithempeli laligcina kuphi lala eJudiya kwakulapha ezansi ngolunye usuku ngesikhathi semihla yenkosi ilanga kwakukhona inkonzo yesabatha ekuseni kanti unyaka wonke suke singekho la kwasho ukuthi bakhona ivakashi ke ziyiqhamuke esikayimemile ifike zithola indawo kwase kwakunomgodi eduze kwesihlahla kwase bakhona imamba eyihlalela khona unyaka wonke siyoze sibuye ngo-October zayo yangena inkonzo ekuseni yaphuma siphumile inkonzo yayisiyabona imamba ukuthi awu ake ngithi kushaya umoya ngithole nelanga ngaphandle yayisikhuphuka esihlahleni sonke basilapha yakekho kwabheka esihlahleni sonke sibheke nje phakathi ethempelini yayisiyenyuka lapha phezulu esihlahleni yahlala kwaze kwafika isikhathi ukuthi kungena inkonzo yesabatha emini ngikhuluma indaba zala eJudiya uma singena inkonzo lishisa ilanga itimamba baba ngoba isho kumnikazi wezinto zonke baba sengicela ukwehla la ilanga seliyangishisa
kodwa uhlambisa khona ubaba uhlambiswa isho isigubhu lapha ekhaya ubaba uhlambisa uvala indlu yami nesicipho inkosi yamakhosi ilanga lokukhanya isithi lehlambisa baba qhelela ngapha kancane wasiyaqhela phakamisa isicipho wasiphakamisa uhlambisa isicipho usetshela inyoka ushembe ngolimi lweinyoka ukuthi yehlake indawo yakhe sikhona yayisiyehla yehla inkosi yamakhosi sikhiphi isaliduke ephaketheni ilibeka la emlonyeni iyahleka manje siseduze uthi hlambisa baba ungwethuke yazi baba ubuku baba waphinda hlambisa baba unganyakazi manje thola into wathula hlambisa akazi ukuthi kuzokwenzakalani wathi isikhashana nje yaqhamuka la kwavela omakhola lapho yetha njalo kuleso sandla athe uvale kumgodi wakhe wayo khona yazi yangena yaphelela wasithi buyisela icipho yathi yaqhubeka inkonzo mana saletha manje ngikhuluma indaba zalapha eJudiya zikhonzo zinhle ilokho esizokhuluma esikubonile nesikuzwile ngolunye usuku ngangikhona lapha ekhaya inyanga yezulu isukumisa ishotha lapha khona lapha ngasa nami ngizobika inkinga zami ngaficana nezinsizwa iphethwise zase zimbeka lapha ziyakhuluma sibika uyise ukuthi baba siphethe nangibaba seleminyaka emine akasakwazi ukusukuma akasakwazi ukuhamba nokukhuluma sibuya nkwankwazi manozela thamahle wase khona ukuthi umuntu mayesegula kakhulu noma echitha amanzi nje mina ngangiguqile kodwa ngibeka isandla la ngoba kokhona unganguzwa nje makhaleni ithi inyanga yezulu uphethwe yini wena ndoda basithila abafana baba wathi ngikhulume nani nini mbuza wena uphethwe yini yakwankwazi indoda akusakwazi nokukhuluma nokusukuma ithi inkosi yamaNazarethe singani induku ngase ngiyahlehla ngihlehlela emuva ngathethela abanye bedlula abazoyobika ufuna ukubona lesakhe senzakalayo base bayibika abantu ngaqhela lemuva mina bayibika wathi njela base befika la induku wathi nikani le ndoda sukuma wena ay but wafika undoda wathi cha what hey khuluma nawe wathula lo muntu ngikhona ngiyabukela kuseduze sukuma yaqala indoda yasama akusukume ukuhlala ngezinga akayithinti induku walwa yaphinda futhi inkosi yambheka yathi ngithe sukuma wena wazi wahlala ngezinga bamnika induku wazama lo muntu yedwa uyalwa ulwa nokusukuma nokuhlala phansi usehlalile wazama ukuguqa nangamatolo uyathola nje banikela abantu bayibika kwakukhona khona la ekhaya wathi isikhatshana yasukuma indoda yama kwaqhuma imsipha kwafika inyembezi kimi ngathula ngacabanga ukuthi awu kusho ukuthi ukukholwa ngakholwa yathi mayisimile indoda wathi hamba phela uyekini yathi xa indoda yaphakamisa izandla indoda intenga ilokhu sekuneminyaka emini ziyahlala phansi
yasukuma indoda yacathula yahamba yaphuma ngesango ayibonga Nkosi eNazaretha. Sikhoze ezinhle kuningi sikubukile obekwenziwa inkosi yamakhosi inyanga izulu. Ngelibale mina ngolunye usuku lapha kasho khona ngidutshuliwe ngo-1993 ngisuke eGibisi sengathi uNkulunkulu angasipha ukukhuluma iqiniso eNazaretha. Abantu bakini abalele ungabakhohlisi. Ngasuke ekhaya ngikhulumile kwafika nje okufikayo ukuthi angitshele obaba kwakusekhona ubaba omncane uShabango besebuhlini nomunye ubaba obela futhi ubaba omncane naye sengifika la eGibisini ngithi ubaba konke efikayo kimi ukuthi ake sithola imbuzi siyocela uNkulunkulu asigezele abantu bakithi kanti bezwile ngisuke ekhaya ngisho njalo ukuthi ngizoya kobaba ke thathe nomisinyane ke sicele uNkulunkulu asigezele abantu bakithi. Ngesikhathi ngifike eGibisila ngikhuluma le ndaba bayivuma obaba amazokutshelwa bese kuqhamuka umama omunye bese ethi akuyazi njalo ndodana obaba bakho bayakhala bathi lo mfana uvela anqume izinto manje size emhlanganweni besingaphethe lamali kodwa ke ngoba sikhulumile eso sala senza ngathi hawu obaba basola kanti futhi ngase ngibale inkinga hayi singathi sineze sadikila ngathi baba abantu bangisola futhi wathi mawuvala umhlangano ngathatha impahla zami ngaphindela ekhaya bethembile labala kithi ukuthi bazogezwa uNkulunkulu. Wathi ekuseni sengisekhaya phethe nobhanana sengithi kumfana wami mfana sovuka ekuseni kakhulu sijaha kuye emshadweni sovuka ekuseni ke sobheka inkomo ehlanzeni masiyithola ngizothi ngisala ngiyifutha ngenza konke wena ubuqoqa labafana esiya nabo emshadweni ngathi base ngami khona ukuthandaza abantwana baNkulunkulu singakhohlwa ukuthandaza. Ngafa ngakhulutela sengishaya isikhathi ngagcina ngasathandazanga sengiyahlabelela ngathi vuka nathi shawuvuka nathi ngaze ngaphuma ngesanga Nazaretha amahle kudriver mina sazi bafika le sekuyasa nje sekunombonombo ngase ngiyapaka imoto bese siyaxoxa umfanyana wami khulukhuluma nje sikhuluma ngemgidi sisho banana kuseni siyazi banana uthi umfana awubaboba ngawo ngithi ngiyabheka uloba abantu ngithengizwa kwakhokho ibhama gaxa sesehlanzeni hawo bese ngizama ukuthi ngifuna ukubathetha yimbi njengomuntu awasekayo mhlawumbe hayi ngona nje ukukhuluma kanjalo hayi kwasuka lokho bangishaya abantwana baNkulunkulu bayazi labasina nabo noma bese ngababuza ukuthi yini lela emhlane Nazaretha amahle bengishaya ngabarwani sengihamba ngemoto ile masonto amathathu ngaze ngafika ekhaya ngacela amanzi ngathi singane zami zikhala zonke izingane bovu imoto yonke ngathi letha amanzi omthandazo baletha amanzi ngenkomishi ngafika ngimake ngajukula wona ukuthi ngingabanisakhala ngengisafa ithi indoda yakwashanda umhlane ohlaza izinhlavu arwane ayu7 lemhlane Nazaretha amahle ngamemeza ngathi masele bengibekele sibhedlela ngathi hambani niye eGibisila tshela baba bawutshela inyanga izulu sengilimele silwana sasezulwini bathi befika kuye wathi lo bela emhlanganweni bathi baba impela lo mfana bela wathi hayi ngeke afe lo umsebenzi wakhe mningi sazowenza ngaye uningi simthuma kona bantwana baNkulunkulu cha abantu abangasiphazamisi uNkulunkulu asize unenhlanhla ongakaze aphathwe kabi ngabantu Nazaretha amahle kaNkulunkulu kwakusekhona umfundisi
engibese enyaweni zakhe wayekhala kakhulu uthi kwaseqhamuka ilanga lithi ukhalelani Nxumalo uthi baba lo mfana selimele ngangumshumayela losikhathi uthi hayi ngeke afe lo ningumsenzisi umthume wona asazawenza lithina ngasengiyigibhile futhi inhlamvu esibhedlela mina lapha esibhedlela ngikhangeza udokotela inhlamvu ntathu amathupha la phambili awu3 uthi wakhipha la ngasi usengikhangeza semphapheme uthi awubheka into ecishe yakubulala uthi inhlamvu eyiqonda enhlizweni eyilapha nje la ngemva qonda nenhliziyo uthi yavela yangena yabheka phansi nesikhumba mana zaletha amahle ngahlala isikhashana impela eside esibhedlela kodwa kwaphenduka esibhedlela abafana abasihlanu bephendulwa ukulimala kwami ekhaya ngimemeza amafutha omthandazo kuyathandazwa manje la esibhedlela iyasha inkonzo khona la bayasinda abantu balanda amafutha ngikwaphula amafutha ngithandazela abantu bathi ngelinye ilanga wephuthra bangu uyazi into khona la emva kwakho ngithi ekubi bathi wokuthi mase sebekhumlile amabhandishi busuthi ucela ukuchama bese uyalapha ebukweni uzofika ubukela lapha uzosibona ukubuka ukuthi khona la emva kwakho uye uthi wona sibalekiswa yini mase sebekwembula suke sonke ngoba ayibukeke lento la emhlane khayekile nje kwadabuka kwabheka le babheka manaza letha amahle ngasinda ngenyanga yezulu bayibongoza bantwana bahle asibe nothando lokumthanda uNkulunkulu ikhona incwadi ayijwayele ukufundwa inkosi ilanga yesihlabelelo 32 kube khona ngayifunda ithi uyabusisa lo muntu ongekubalelwa lutho isono kuye bakhona abantu abanenhlanta yokuba noma ona kusitshwe kubhekile uyabusiswa yena okuphambeka kwakhe ithi uyabusiswa yena okuphambeka kwakhe uyekelwe nje nokona kwakhe kusibekelwe inkosi ibusise nokona kwakhe kusibekelwe bakhona abantu abanenhlanta enjalo ongathi noma ephazama kodwa kusitshwe nje khona ijayele ukufundwa inkosi yamakhosi inyanga yezulu ihlala la u2026 uLevi umakhona ongayithola ithini anoba ngcwele kimi uyithinya inyanga yezulu asoba ngcwele kuyo ngokuba mina Jehova ngingcwele ngokuba yena ungcwele nginahlukanisile nabanye abantu uthi usahlukanisile nabanye abantu ukuba nibe abantu ukuba sibe ngabakhe inkosi ibusise awufunda izichronicles zokuqala 16 qala 27 uzugcine lapha ku31 izichronicles zokuqala 16 verse 27 kuya ku31 manaza letha amahle asibe ndawonye kuNkulunkulu size saliphoqa unyazi lwezulu noma ngakhulunywa ziphi ilimi kodwa uNkulunkulu wethu phambi kwethu noma bangathini akekho ushembo ohlala kuthuleke kuthi du uma useqinisweni yohlala njalo solwa funda ubukhosi ithi ubukhosi nokukhazimula nenkazimulo kusebusweni bakhe busebusweni balo unyazi lwezulu amandla nokujabula kusendaweni yakhe kukhona lapha endaweni yakhe akekho omnyonakho nikani kuJehova thina ngasiletha inhliziyo zethu nothando kuJehova nina mindeni yabantu sonke thina mindeni yabantu silethe uthando lwethu unyazi lwezulu
nikani kuJehova udumo namandla sinike kuJehova udumo lwakhe namandla akhe nikani kuJehova udumo olwegama lakhe sinike udumo olunegama lonyazi lwezulu akukho ukusinda ngaphandle ukuthi hawu shembe nyazi lwezulu nilethe imnikelo bese siletha imnikelo nize ebusweni bakhe size kuye njengoba silapha namhlanje dumisani uJehova ebuhleni bobungcwele uNkulunkulu akubusise Manazaretha amahle bantwana bakanhliziyo sengathi uNkulunkulu ngasipha inhlanhla yokubumbana yokuthandana ihlala lapha uthingo lukaJehova lwalihlabelela isihlabelelo sika 199 ithi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana bantwana bahle bakaNkulunkulu ithi ngolunye usuku uthingo lukaJehova ufunda incwadi ka 26:21 kuLevi uma niphambana nami ningangilaleli uma siphambana nonyazi singalulaleli sizoba ngabakabani maNazaretha 26:21 uLevi uma niphambana nami ithi lencwadi uma niphambana nonyazi lwezulu nithatha abanye uNkulunkulu eningabazi nithatha abantu hayi uNkulunkulu eningabazi nithatha abantu ntu aningabazi uma niphambana nami ningangilaleli uma niphambana nonyazi lwezulu ningalulaleli ngiyakubuya nginehlisele izinsizi uthi uNkulunkulu uyophinda uyobuya sehlisele izinsizi siphindwe kasikhombisa njengezono zethu phindwe kasikhombisa njengezono zethu ngiyakuthuma phakathi kwenu izilo zasendle uthi uyothuma phakathi kwethu izilo zasendle eziyakunamunga abantwana bethu yosemunga abantwana bethu baphelile abantwana bakaNkulunkulu emhlabeni zibulale izinkomo zethu phela kwampahla esiyifuyileyo zininciphise namhlanje banciphile abantu lapha kithi uNkulunkulu omhle ungikhumbulele abakhokheli bawu9 abahambile aziyuhanjwa izindlela zenu namhlanje khona iCovid ivale zonke indlela bangahanjwa uma ningalulekwa imi ngalokho singelulekwa unyazi lwezulu ngalokhu nisaphambana nami saphambana nalo sikhetha abanye abantu ukuthi bawuthwa abantu ntu khona nami ngiyaphambana naye uthi naye uzogcina phambane nathi nginishaye kakhombisa asishaye kakhombisa ngezono zethu ngiyakunehlisela inkemba uyawusehlisela inkemba eyakuphindisela isivumelwano sami eyakuphindisela isivumelwano sa obabamkhulu bavumelana noNkulunkulu bayomkhonza lapho senibuthene emzini yenu ngiyakuthuma isifo phakathi kwenu Nkosi ubusisi amen uthi uyawuthuma isifo phakathi kwenu baphelile abantu bakaNkulunkulu isifo esingazi ukuthi kodwa uNkulunkulu ubuka nina buka thina sisaxeka sisakhombana amabala siyasondana omunye nomunye ubuka omunye engafanele ithi Nkosi ngolusuku abantu bake banikwa inhliziyo zelwane umuntu anike inhliziyo yesilwane lesesinye esiyiphoyisa emzini yabantu yaseneli leso silwane masibone siye siphethe ithanjana elincane silahlane lelikhulu sisukeleleni ukuthi hayi khona wena uphethe elikhulu ithambo bese kusuka isidumbu yini inhliziyo engeneli lapho abantwana bakaNkulunkulu akukhona esikoleni la ngeke baba engathengeze yababa lenkonzo lapho abantu benza sengathethe esikoleni uma ufunda first year
onyaka ozayo yazi fanele kuya kwa-secondary ngalowa nyaka uya ku-standard 1 ngalowa nyaka uya-standard 2 ngalowa nyaka sazi uphike lapha sekusetshenzwa ukugcotshwa uma ngabe uyikhona nje busithanisa ukufa mina ngazake ngigcotshwa ngiyakufuna umshumayeli mina ngiyayifuna ingube nomuka so ithole lebe ngube nomuka hayi ngeke mina ngaze ngilifake ijazi lokuvangeli mawusunikiwe lelo ijazi lokuvangeli hayi ngeke ngife mina ngisiye umfundisi kodwa wena ke esiswini sika mama wakho unalo ilucobo itinya ngesikhulu musa yekani ukukhohlisa abafundisi bami nibafake lo 600 rand envelopini nithi abanigcobe akazi nisipheli leyo ayandeka khona noma kukhona awuningangizondinga zawethu mina ngiyasuthi ngikhuluma bantwana bathi baNkulunkulu manje nathi indaba enkulu yogcobo hayi sesikoleni lapha kweqhuthe kwekhona nezitandard kodwa lapha abantu baNkulunkulu umnikazi owazi ngoba ngilapha nje mina akho nje ingogo mina ngayikhipha angazi ukuthi wenze njani uyazi uNkulunkulu mhla enginika ubushumayeli waqeda ikhumbi wayathi ngikhonza imali waqeda ikhumbi yaphela nya yafika ikhaya isidonsa ngangabe eThekwini landa abantu ngasi lokho nje kodwa mhla kuthiwa umshumayeli waqeda ikhumbi ngahamba ngenyawo ngaze ngathanda uShembe ngamthanda kakhulu uShembe ngathanda inkolo wayeseqala ukunika imoto esathi ngeke ngisayileyeka lento yakhe yini lena ingane zakwethu bafowethu abahle ongazi uphelelwe isibaya noma inkomo noma imali uyogwazela mina ayisa umfundisi uShaba mina ngawulethe imali ngoyihla kodwa nginaso isikhundla sokugcoba angina inhlobo nje akunalutho mana zalatha amahle ingane zakwethu akanifunda ukulinda akakulindwe nje uNkulunkulu uyazi lo msebenzi uyazi inyanga yezulu iyona yaqala ukuba kuvala ukugcoba abantu ngeke ngakhuluma ngolunye usuku lethi uthingo lukaJehova luthi kukhulekela abafundisi abayishumi kimi kwathiwa baba kunabafundi ikhala uyabona lapha nje kukhona ikhala zabafundisi abangasekho emhlabeni ikhala isemthethweni ngoba uNkulunkulu obabizile abantwana bakhe izikhala lezi ezisobala kodwa ithi inkosi yamakhosi ngithema sengifika phezulu ngafika 36 kodwa kimi kuthiwe abantu abayishumi kuphela lo 26 usuqhamuka ukhulekelwephi ngoba inkosi yami uma kuzogcotshwa umfundisi njalo inkosi yamakhosi ithi thatha 30 years sifuna umfundisi wena ke ngoba uyi offside ususa no 1000 noma 2 angazi malini uyi offside manje ayo phuma ngokekelezing road isheshayo mana zaletha mathe asingawona umsebenzi kaNkulunkulu amen asingazondani futhi uyazi ikhona enye into engathi uNkulunkulu angasinciphisela yona asinciphisele ukuza nezikhundla esontweni sinamakhosi la aneyihlalwa anikwe uJehova kodwa namhlanje ephethe icephu azohlala phansi azokhonza uNkulunkulu uma uprincipal ubekele esikoleni principal sobona sizokhulekela ngempela mosifika esikoleni
ukuthi sifune uprincipal sizokhuluma naye mangabe uyimanje hayi sokubona enkantolo ngempela sofosethu isigqoko ukuthi inkosi yenkantolo uma ngabe noma ngabe ubrigadier komkhulu kodwa cha ubeke lapha mawusela inkonzweni asibe munye nganza kwethu umummeli hayi sokubona mhla ngimangale nalo ngiyofika sethula igqoko emnyango kodwa ikhundla zethu akasingise uthi ushembe asike isifundiswa esifundela lenkolo engani lisho njalo ufafa lenkosi yake eThekwini lesilunyaso lezulu uthi ndodeni lapha angizekusho khona lapha ekuseni ithi baba ngiphethe konke nje nokuba ngifundisa abafundisi ukushadisa nokubhabhadisa ngazi noma ayithini konje le ndoda le ngalela la luthunyazi laba abafundiswa lapha mhlambe ibona bangafundisayo into kwenziwa njani mana zaletha amahle ayinasihlakaniphi lento yala ekhaya munye kuphela ohlakaniphile osesihlalweni kuphela thina asikhothe kuye ukuthi inkosi yamakhosi intambo yakho kayingasuki kimi awu bantwana bahle baNkulunkulu asibe bahle phambi kwaJehova uNkulunkulu omhle kuningi inkosi yamakhosi sengesabe isikhathi sakho simakade omhle kuningi ngabe siyakhuluma ngenyanga yezulu umnikazi walelikhaya izinto azenzile nazenzayo kuwo lo musi olunye usuku ngifica umzala lapha ngase office uzala enyangeni yezulu ikhona la hawusobona mzala wasedumbe hawu mzala niyaphila usiyaphila mzala inasi simange sile elisibelethe mzala ngihamba nalogogo ubelethe nasi simange bese ngisondela kwenze njani mzala athi awubuke nje mzala wakhipha wavula engaleni ayibelethe umfana umlenze ugobe njengesikela sikela hawu ngithi mina mzala ngoba uNkulunkulu sephandle ayi mzala ngiyabonga ngoba senifikile lo muntu ongakholwa uyalalela nje mina ngijabulela ukuthi bazoyibona inyanga yezulu aside lo mntwana baze bafika kuyazi ithi isilwa sasezulwini lethana amafutha fike nimkeze bese ngicwa ngamafutha uzophila inkosi usize hayi bathatha umzala bahamba mzala senibone awuthawu usifuwa sinisenzela amafutha wathi baba singcobe wathi uzoluleka ngolunye usuku ngisedumbe sihlangane nje nomzala khona le inkonzi khona ebesethu umzala khona ukhefubela ilapha la ngaseThekwini mangange umzala wami lo uthi hey uplo mama wayihambele ngane enkosini yamakhosi eJudiya bathi ke nangu lo mfana siyafunda umfana uthi mfana uplo mlenze ogobile ugida ngawo phansi umfana uqondithethe umuntu uthi nangu ushaya ngawo phansi uthethwe umlenze le ngawubona uyingwedo mina lapha ngikhuluma ngendaba yala eJudiya mana zaletha mathi sifunani sifunela into engafunwa uNkulunkulu uphele nophambi kwethu yini lesifunayo bantwana bahle baNkulunkulu zihambile ingane zabantu mina ngiye ngisho ngithi kulabantu bakithi emelimoto ngabe bake bajabule nje ukuthi noma ngayena leyo nhlobo leyo ngosuku lokuqala abantwana baNkulunkulu sifika ngesimo sesidumo leso inkosi yamakhosi ishintsha ibhantshi safika thina namakhosi ebuhleni ase siyacela singabafundisi siyacela amakhosi niyosikhulekela ukuthi ngabe yiluphi usuku lokulondoloza umzimba wenkosi kuze siyotshela amabandla bangena amakhosi ethu ngaphakathi uma ifika amakhosi ethu bafika babeka lolu daba bathonje kulo ma bethu
makhosi abalenda usibanibani usho isilwane sasezulwini unyazi lwesu abalenda usibanibani ngoba esahambile salungisa into engababa wakhe uyoze kubuye yena abatshene usuku lokuthi kunini usuku lokulondoloza umzimba wenkosi athi ke amakhosi boma yingane yenu le nikhuluma ngayo angani mabayezwa nabantu abafundisi bafuna ukuzwe izwi kini nina libadala bathoma makhosi tshela abafundisi okhiya bala ekhaya bonke baphethe unyazi lwezulu ngayibongozi mina ke kwela kithi ngangafemba batshela ukuthina abantu mina ngayiswela mina uqobo lwami ukuthi okhiya bala ekhaya ebuhleni bakusibanibani beshi unyazi lwezulu Manazaretha asingayifuni into esobala asingehluleki ukungena ezulwini silebale into engekho kodwa musani futhi ukukholwa kubantu hayi abangelashwa phela abantu batwala bakaNkulunkulu amanziwe imisebenzi yokwelapha abantu kufanele bathanda unyazi hayi wena hayi mina bayangithanda bakuthanda ukuthindana wena unezulu elikuphi siya ukukhonza unyazi lwezulu onezulu emelisho njalo inkosikazi senhlala phansi bantwana bakaNkulunkulu ithi sihambile kulonizwe yasemhlabeni ithi athi mayifika uthi unyazi yona yalibona lungakahlala ehlalweni kulowo muso okhazimulayo ithi ngathi mangikhamuka yayisiyakhumuka lesizwe yathi sabona mama yebo uyaphi uthi ngisela ekhaya emsini waManazaretha okhazimulayo uthi ke lutho unyazi lwezulu akangene la ekhaya ngisangena ngaphakathi ngibuza ukuthi nguvulele yini Bona umvulwe sa. Hayi. Uthi nempela wathi ma emina lo mama wayesiyangena unyazi lwezulu lwabuya nengilazi encane ingilazi inamanzana amancane phakathi mama yebo Nkosana uyayibona lengilazi ngiyayibona baba liyabona manza phakathi yebo umjuluko wakho umjulukele ushembe wena ngakho ukwazi ungena la ekhaya awumsebenzeli ushembe mawuthi uyasetshenzela ijuti uhlele edokotweni hayi uma ngabe wena kuye emgidini cha hayi ngizoshaya ihlombe nalo futhi hayi ngizobuka sayobuka umgidi lokho kwenza akukho u14 u23 ha osumthethelela yaza ngiyanga namhlanje thethelela eJehova awubabetha wayicela konke nje wena akuwisalele emuva lo mjuluko uzogcwala nini engilazini ukuze nethi madamba lapho unyazi lwezulu ebese phansi ingilazi athi cha mntana ufanele ungenele ekhaya uyamjulukela uthembe wena Nkosi yasezulwini sandla sakho singcwele phezu kwesandla sonke Nkosi yamakhosi baba ngibalekele isikhathi sakho Nkosi yamakhosi engasolwe ezulwini cela ukubuyisela esihlalweni sasezulwini uNkulunkulu abusise izwi lakhe amen Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu namashumi 550 Sicela umshumayeli Khumalo wakhona la ekhaya sihola lesihlabelelo inkosi imbusisi Nkosi kusikhwama wangcwele unothando